Oke, kita halo guys. Jadi hari kita kudat tongkang biaun bersama dengan Mr. Kana. Jadi show Simbadi Group adlaw. Oke, adlaw ini nagmamas kata Ninja Turtle. Jadi guys, mana yung mga triple sister. Ngayon nagbalik na sa pak kudat, tungkang kudat. Oke, jadi keselamatan sampai nagbungkusin 5. Maraw ini gimuka pa yung mata na sumungsung bungkusun na sampai Oke guys, jadi biar nga mau na kita ini. Ya, dari mga chika-chika dengan Korea. Sungna. Boy-boy dengan Korea. Nah, ini boy-boy reng habang-habang. Sempurna ya. Jadi yan. Iwan kinilaw niya guys. Hai. Yan. Pagkabiyaw niya rin yung pangatinta. Ando kay Lodimir kita natin na kahulmatan na sa mga nasa pangantin. Jadi ando kayo mga raya. Susunod yung mga nailig sulat-sulat ng mga radio supaya sa mga kakatansin doa sila. Okay? Okay, jadi mga yung kita yung 5 tao ba yung kabayan nito kung supaya kakatansin sila. Nandiyan ha? Sadya lang ang patan. Pwede pag yung mga pasok yan, pwede. Okay, jadi ituan. Isu yang alam siya alam lang siya mo, mabot na po ba mo, kaya nakayaman mo, isu po ang kabahan mo pa pangalayon, alam sin, ini mangalaw lang siya. Intiyong, kung saan intiyong, patiyayong. Halo guys, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Guys, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Thank you. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.